муроҷиатномаи мақомот иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух вобаста ба қазияи лату кӯб шудани сардори раёсати маорифи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҷониби саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии Хорухи Боло Муҳаммад Боқиров Муҳаммад Боқир, ҳамдиёрони азиз, ҳозирини гиромӣ, воқеаҳои охири шаҳри Хорух моро бори дигар ҳамчун зодаи ин гӯшаи беиштиҳосои Тоҷикистони азиз водор месозад ки нисбати ҳарвақта масъулияти баланд ва мавқеи устувору касб намуда барои ояндаи дурахшони шаҳри Хорух бетараф ва тамошобин набошем. вале ояндаи неку устувору бе таъмини волояти қонун ва тартиботи ҷамъиятӣ ҳамзамон амнияти сокинони он тасаввур кардан ғайриимкон мебошад. саволе ба миён мебиёяд ки чаро чунин ҳолатҳо маҳз дар шаҳри Хорух давоми 30 сол идома ёфта истоданд. ҷавоб воқеан маълум аст. реша давондани гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ, беҷазо мондани онҳо ва бетарафу тамошобин будани бархе аз аҳли зиё мебошад. чанд сол боз сокинони шаҳри Хорух маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба умеди он ки Хорух нигини Бадахшон ва Бадахшон дарвозаи тиллоии Тоҷикистон мегардад зиндагӣ карда истоданд. магар дар ҳоле ки ҷинояти қонунвайронкуниҳо дар Хорух доман паҳн кунанд, шахсони ҷинояткор ё гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ беҷазо монанд ва зомеи ҳаёти ҳазорон ҷавони ноогоҳ ва фирифта шаванд, маводи мухаддир дар гардиш бошад, чӣ тавр мо Хорухро ба нигини Бадахшон ва Бадахшонро ба дарвозаи тиллоии Тоҷикистон табдил медиҳем. дар ин роҳ танҳо бояд якҷо ва ҳамфикр шуда мубориза барем барои наҷоти насли наврасу ҷавон аз дасти гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ ва манфиатхоҳ, ҳамзамон хоҷагони хориҷии онҳо вокуниш нишон диҳем. истифода ва нигоҳ доштани маводи мухаддир ва силоҳро дар дасти аҳолӣ шадидан маҳкум кунем ва бо он муқобил бошем. мову шумо бояд воқеаҳои рухдодаи 25-28 соли 2021-ро ба хотири дигар такрор нашуданашон ошкоро маҳкум кунем ва минбаъд дар доираи талаботи қонун зиндагӣ карда ғуломи қонун бошем. дар ин замина касе ҷиноят содир кардааст, бояд дар назди қонун ҳатман ҷавоб диҳад. ҳамдиёрони азиз, бетарафу тамошобин будан нисбати ҷинояти ҷинояткорӣ ва тарафдорӣ намудани рафтори ғайриқонунии гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ, ин бетарафу тамошобин будан нисбати ояндаи неку дурахшони фарзандон ва насли наврасу ҷавони шаҳри Хорух мебошад. тавре ба ҳамаи шумо маълум аст, гурӯҳҳои дигари сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва берун аз он ки ягон салоҳияти ҳуқуқӣ надоранд, бе мувофиқаи мақомоти давлатӣ аз пеши худ сокинонро ҷамъ менамоянд, мулоқотҳо ташкил мекунанд ва ба паҳн намудани маълумоти беасос, наворҳои видеоӣ ва муроҷиатҳои ғайриқонунӣ даст мезананд ки хилофи қонунгузории ҷории ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таҳлилҳо нишон доданд ки чунин гурӯҳи ғайриқонунӣ бо маслиҳати пешакӣ ва талаби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ фаъолият намуда, ҳатто бо таъкиди онҳо ҷиҳати даст кашидани вакилон аз фаъолияти вакилии худ тавассути фишору зӯроварӣ ва ба ҷои онҳо таъин намудани интихоботҳои нав бо таҳдиди рад намудани аз маърака даст доранд. бо дар назар дошт талаботҳои ғайриқонунӣ ва фаъолияти беасоси ин гурӯҳҳо ба намояндагӣ аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух аз сохторҳои низомӣ ва қудратӣ талаб менамоем ки нисбати чунин аъмоли ғайриқонунии гурӯҳи шаҳрвандон чораҳои қонунӣ андешида шавад. зеро ин салоҳияти бевоситаи вакилони мардумӣ, раисони маҳаллаҳо, халифаҳо, ҷамоатҳои шаҳрак ва сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ мебошад ки дар асоси талаботҳои қонунӣ ва мувофиқаи бевосита бо мақомоти давлатӣ фаъолият менамоянд мебошад. ҳамзамон тавре ба шумо маълум аст, дар ин давра дар асоси бурдани силсила чорабиниҳои фаҳмондадии суҳбату мулоқотҳо ва корҳои ташвиқотию тарғиботӣ ки дар ин рӯзҳои болозикр ҷавонон ва сокинон ба қонунвайронкуниҳо ва ҷиноят даст заданд, ба тафтишот бо хоҳиши худ ҳозир шуда нисбати онҳо тибқи талаботи қонунгузорӣ сабукӣ пешбинӣ карда шуда истодааст.
متاسفانه نوبسته از کارهای انجام داده گروه‌های متشکل جنایی از عملهای غیرقانونی خود دست نکشیده برخلاف قانونگذاری جمهوری تاجیکستان عمل نموده جامعه را ناآرام و ناتنج می‌سازند که با روند به اعتدال آوردن وضعیت سد راه می‌گردند. چنانچه سنه 29 январи سال 2022 ساعت 19:00 از جانب سرکرده گروه متشکل جنایی خاروق بالا محمد باقرов محمد باقر در حالت مستی به بینای ریاست معارف ولایت در اومده نوبسته از تاکید نوبتدار بینا با اجرای خوب سردار ریاست معارف ولایت نوروز لطف‌الله داخل شده او را لطو میکند. با او ضرر جسمانی رسانیده تحقیر و حقارت مینماید که این عمل غیرقانونی نسبت اهل زیو معلم و آموزگار را ما شدیداً محکوم مینماییم. همزمان باوری دارم که این عمل ننگین را تمام ساکنان سالم فکر شهر خاروق محکوم مینمایند و من بعد برای ارجگذاری به مقام استاد آموزگار تمام چاره‌های دخلدار را راه اندازی مینمایند. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، با در نظر داشت گفته‌های بالا من به نمایندگی از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خاروق و شخصا از نام خودم و شما وکیلان مردمی که نماینده قانونی خلق به حساب می‌روید، سابقه داران، رئیسان محله‌ها، دیرکتوران مکتب‌ها، اهل زیا و ساکنان شرفمند شهر خاروق مراجعت می‌نمایم که به خاطر تامین فضای تنج و آرام شهر خاروق جهت در دوره طلبات قانون به جوابگری کشیدن سرکرده‌های گروه متشکل جنایی با ساکنان محله‌ها، جوانان و نورسان و زنان سابقه داران جدی کارهای فهماندهی و صحبت و ملاقات را دایر نموده نگذاریم که من بعد نورسان و جوانان و ساکنان ناآگاه شهر خاروق قربان عملهای غیرقانونی سرکرده‌های گروه متشکل جنایی گردند. در این زمینه از سرکرده گروه متشکل جنایتی خاروق بالا محمد باقرов محمد باقر طلب می‌نماییم که به خاطر تنجی و امنی ساکنان شهر خاروق آینده نیک کودکان و نورسان ایام پیری پدران و مادران و پیشرفت و شکوفایی شهر خاروق همچون نگین بدخشان زامه نشوند و رفته طبق طلبات قانون برای فعالیت کردگیشان خودشان جواب دهند. همزمان از ساکنان شرفمند شهر خاروق دعوت می‌نماییم که به نوبتداری شبانه روزی فرزندانشان سوزاندن بالون‌ها و ماندن پست‌ها اینچنین محکم کردن راه‌ها پیشگیری و خودداری نمایند، زیرا این عمل آنها غیر قانونی بوده نسبت چنین شخصان باز پرونده‌های جنایتی گشوده می‌شوند و حیات جوانان ناآگاه را داغدار می‌سازد. در این زمینه بار دیگر به شما وکیلان محترم، رئیسان محله‌ها، فعالان، دیرکتوران مکتب‌ها و تمام ساکنان شرفمند شهر خاروق مراجعت می‌نمایم که ما و شما باید به خاطر تنجی و امنی شهر خاروق، به خاطر پیشرفت و شکوفایی این گوشه بیشتوسوی تاجیکستان عزیز بی‌طرف و تماشابین نباشیم و یک جای برای تامین فضای تنج و آرام و آسوده شهر خاروق باید جدی مناسبت و کاربری نماییم.